lawa ngemazubela embono lengibe nawo mayelana nemvuselelo lenkulu letawuba khona eveni, imvuselelo letawuqhamuka ngenkosi iNgwenyama Mswati wesithathu. Lemvuselelo itawuba ngumphumela wesento lesibi noma ke wesehlakalo lesibi lesitawehlela iNgwenyama. Ngibone emoyeni emehlo ami avulekile, iNgwenyama isemcimbini welive. Kuthe kuloyo mcimbi nase kufanele yethule inkulumo yemcimbi, iNgwenyama ithena ithathe amabanga iya estage yase ifikelwa yinto lengathi isakuquleka, yafuna kuquleka emkhathini wabantu, yafuna ungathi ifuna kushayeka phasi ifeyinte. Kube lapho ke izama ukubhalansa itibambe izame ukuticinisa, kodwa kwathola ukuthi isimo siyayengama yaba njengemuntu lobuthakathaka kakhulu losawiki ngendlela esimanga kangange kuthi beyingasakhona nekhuluma emagama ewacetse nayikhuluma emagama ajubeke endleleni kuyavakala. Khona lapho ke kube nemisindo lemibili, labanye bajabulela ukuthi iNgwenyama seyibuthakathaka kakhulu, kodwa labanye badzabuka. Nawo kunelichaza ke lidlale indlovukazi lapho lendawo ichaza nayo lenkulumo ukuthi kwendekeni, ngoba kunembiko kaNkulunkulu la ngidakuchaza kahle ku live video sengiku explainer konke ngemazubela nyalo. Inkosi nibusise.